Petlolas PCI ka udah malala nasin may po may dikas masam te PCI binananalulo panan wat kuyash ke misegi after active members ko matayin ma actual we pe musegi udah malala na si was na kayo ki osash ke te segi te yok may sham lo ko may Kudakil may nakawa matakawikat ni Seni na kulit kila Seni. Pensi nga sam Preston Lasha nga sam siya matutulal. Kudamalak ni Pelo. Kaya simit na kaya kaya si Lodge ngayon. Ngayon wala nawisiya ngayon tuyak tagakanda. Kaya nagipasta tayo wala. Yeah, kung malimikos lang nawisiya ngayon akashe na anniversary lang talo. Mga yaw lang kayo na nawisiya ngayon fakto malak na sinmit na kayo ma-ashki pe sinye. Yan kakpe paing pe pasta patikin kapine di pesta mit na kayo walilo mga in paing kawos welcome kong bos na kayo okay di sila show ye ka ngayon te pe na Goy slash only may gosh makita yakta na insan yakashi at sa clash na singkat kil wikad ready patayin siyan patayin kalayan sa pingin akashi ke makunelos milos mata araw ke matawagin may okay lan tapos yung siya pinanonolo ay napos siya nga mo at tignan matakan namin panataltakan na parike ko iba si mataltasin na yan mo makitero kita yakla na hindi may kosmalit sa mga kashe ako at lash ke po siya nung tilay simsim niya ang ikakulang malak na sinit na kayo mga tagaudya hindi ka katimpen niya ulang malak members के बीच यानी तक अतिन्याक लावन लाशा Mitä taisi meni Siberisi man Jeesus asia. Ito bang manasa itong
Me gusto mo siya. Gusto mo siya. Ito na din na. Magkuhin mo na. Okay. Ay, kailangan na pangan ang lanisya o na siya itawin ang nasyon haloy ni Tawia. Naman na. Pinapansin toslan fakma kat papa Ilaric Magdalene Zappa kat papa Ilaric Magdalene Zappa aşke John Dimekos Osinerikios na kilosi papa mapena pinapansin tariye ke Jesus ilakkulila may tulsingan Magdalene Zappa may chu elosi tatari that Jesus pamitse na elos matawag siya elos hinak kuluke Jesus o singalalkos ke may reach ke tosta ngayon fact mo elos siya Jesus tiye ke shipene akkalila mo tulsingan kelen sapot akesh ben faksilan Jesus in fact o ini na kaywa makat papay na raw makapay na raw may nga pinangapaka. Vedere fratelli Agustin Academie l'anime. Agustin Academie l'anime. Oi, vida nós que Deuteronomy Saptagos você Israelos. Reading in Masin Moses se Shamsham Kinyok ke Moses Sejam Janguinho que Moisés vai ver aqueles movimentos ali na Israel e águas passam pelo tempo. Eles simlam que William naí falar mulher, eles águas passam pelo nas elos. Los Incela es la legi. Cuando tú estás conversation saying that gets looking your God, gonna 60 and Subana very flash kid myself London God. Guess maging York should be a young God and myself like a belly. Acho que Psalm 119, verse 113 to 120. Psalms of going in again on the same book of Sam.
and the countenance is most desirable in man, and might be written by Israel. The two important words of this chapter is true and obedience. God's words is true and wonderful. Stay true to God and His word, no matter how bad the world becomes. Obedience to God's laws is the only way to achieve miracles. I bless myself from the attack of God. Blessing ik tillen van Missia. Ik zei dat Yes, ma'am. Thank you. Dramatic. Silva, Silva.
global lab qui Rosa. Kasi kita occasionally giver occasional awakan. Betiki mga Mikusin kalmudi kaksikin ka kimollaştı kaywa. Kima bas ka çıkan lifestyle bir katki yüzün monlaş. Paye bela paye size. Hemen bir aklet be anniversary lan tabi siye. Yunus comprehension ye lomen makers ye. Siye çiye lazım basmaya. Fellows military.
Sevgili Resulullah WCA
Kapala ina Belitsam. Sitting with dash of blood, break my lonely blood. Now I'm with Langala, came I the rocky, get up for you and sing in my sitting with her on the dash of glory, dash of it, Dancing Ashbed along the Gendo. She and Shinidawi, Gemagalam, she and Shin Wisia at Anniversary Muslim Church. Moshe taking his Judy, Richard, and Namdas Pro, give us all Ashkenazi. Hello, report to Gumitiano. We better go to the Mola to go. She's in the white by the wash. Glona seeing the open day week set. If you have a Mola to go with Fire, the Papa and the Land Stop, Olalu, the Mr. St. Joseph, Gulomon, Mr. McLean, Svenarada, Gulovan Lobos. Monday, Lerna Primo, Tuesday, Elsa Joseph, Wednesday, Suan Fausto, Thursday, Tonaita, Friday, Namiale. Saturday, milliliter rolling. Currently known Maclinata Dashi,
Phoebe Ronnie, Fruit Oil, Telita Romeo, Kenya Conda. Tol, the Minister Rex Nelman, Alsa Cherry, Ikai Kapua, Horace Philip, Tony Ida, Keone Elsie. Currently on Wednesday, the Minister Pastor Sikra, Alvin Friday, Normin Aluga. Yung sa ikat lang din ang gawa ko malagawain ka na rin yung gala ka trabaho. Gamalap. Спасибо, мужик все алавай инда я концевловус Юлал Дигинстан Галамаловус Камрад Фаномера. Hey,
么是不是？